Najmodernije tehnike, nove dijagnostičke metode pristupi u lečenju biće tema i jednodnevnog seminara koje će Udruženje otologa i audiologa Srbije organizovati u aprilu sledeće godine. Da je reč o izuzetno značajnoj temi govori veliko interesovanje ne samo domaćih, već i inostranih stručnjaka koji su se već potvrdili svoje učešće za ovaj jednodnevni seminar. Međutim, ova tema je izuzetno interesantna i za širu javnost, tačnije za ne mali broj pacijenata koji imaju probleme sa ravnotežom ili vrtoglavicom, te stoga je ovo Udruženje otologa i audiologa pokrenulo i jedan sajt kao i forum putem kojih se svi građani, odnosno pacijenti, mogu detaljno informisati, ali i postaviti pitanja lekarima i stručnom timu ovog udruženja. Sa nama predsjednik udruženja, dr. Dušan Pavlović. Dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli. Doktore, ono što ja vas moram da pitam jeste, tako čitajući nešto i gledajući neke informacije, da li je tačno da se kod nas zapravo mali broj lekara bavi ovom problematikom, a još manji broj negde leči pacijente sa ovom vrstom zdravstvenih tegoba? Pa jeste, ovo je jedna malo uža medicinska oblast. Neurootologija je deo medicine koji se bavi ravnotežom, sistemom za ravnotežu i to je jedna granična oblast između otorinolaringologije i neurologije, zato se i zove neurootologija. Čulo za ravnotežu je smešteno unutra, u unutrašnjem uvu. Većina poremećaja ravnoteže potiče odatle, ali vrlo su česti uzroci, da kažem, i centralnih patologija vestibularnih puteva. Tako da kažem, vrlo je važno pregledom pacijenta razgraničiti, locirati leziju i u skladu sa tim lečiti. Pa upravo zbog toga što je meni ovo vrlo interesantna oblast, jer se stalno pojavljuju neke nove stvari, nove dijagnostički entiteti, novi testovi pomoću kojih možemo bolje ispitati sistem za ravnotežu, a u skladu sa tim menja se i terapijski pristup. Zato smo se mi odlučili da ovim novim stvarima, konkretno u poslednjih nekoliko godina, pojavili su se novi dijagnostički testovi. Doveli smo, to jest pozvali smo eminentne stručnjake iz inostranstva koji će doći 7. aprila u Beograd da održe predavanja o tome. To se je pojavilo sve u proteklih neki testovi 2-3 godine, neki 5-6 godina, ali dovoljno je da kažem već krenulo sa kliničkom primenom ovoga, da imamo i rezultate koji govore da nam ti testovi značajno olakšavaju dijagnostiku ovih pacijenata koji imaju vrtoglavice, nestabilnost, poremećaje ravnoteže, tako da nam omogućavaju da brže i lakše dođemo do dijagnoze. Dobro, a gde je danas Srbija kada je reč o ovoj oblasti medicine, dakle o neurootologiji, tačnije o novim dijagnostičkim metodama? Pa evo, mi se trudimo da budemo u koraku sa tim. Baš upravo kao što ste i rekli u najavi, predavanja će biti na engleskom jeziku, a interesovanje kolega da ovo što organizujemo je i zanimljivo i interesantno. Znači i iz regiona, iz inostranstva, evo već nam se prijavljuju kolege iz Grčke, iz Mađarske, iz Hrvatske, ostalih ex-EU republika, tako da bit će interesantno. Dobro, sada, ja sam pomenula da je ova tema značajna ne samo za tu stručnu javnost, već i za širu, s obzirom da nije mali broj pacijenata kod nas koji imaju problem sa ravnotežom ili vrtoglavicom ili, čini mi se, tom bezazlenom položenom vrtoglavicom kao najčešćom, jel da? Koja se javlja, pa ste stoga vi kao Udruženje otologa i audiologa pokrenuli jedan sajt i forum, evo upravo gledamo, mi smo to i snimili i malo propratili taj sajt i forum, vrlo zanimljivo, gde inače gledaoci, odnosno pacijenti mogu da postavljaju pitanje. Kako to funkcioniše? Kakvo interesovanje? Pa to je, da kažem, bio projekat koji smo krenuli ove godine i drago mi je da je to već zaživelo. Pa u današnje vreme pacijenti čim imaju neki medicinski problem odmah na internet da vide... Što vama zna prilično da otežava posao kad mi sami to tražimo po internetu. Zato smo hteli da imamo i jedan sajt na srpskom jeziku koji se upravo bavi tom problematikom. Sajt je znači namenjen pacijentima. Potrudili smo se da objasnimo kako funkcioniše naš sistem za ravnotežu, koji su upravo najčešći poremećaji ovog sistema, koje bolesti dovode do toga.
Znači, jedne uopštene informacije gde je pacijent, znači to nije nikakva zamena za pregled, ali eto može da se informiše nešto o tome. A u okviru sajta postavili smo jedan forum gde pacijenti mogu postaviti i konkretna pitanja. Mi se trudimo da damo adekvatan savet, odnosno da uputimo pacijenta sa određenim tegobama, da skrenemo pažnju koliko je to ozbiljno ili nije, da li je potrebno hitno da se javi na lekarski pregled i kakve, da kažem, dalje ispitivanja su potrebna, odnosno da pacijentima kod kojih je već ustanovljen određen problem i poremećaj pomognemo nekim savetom kako da živi sa tim i u kom smeru dalje da se leči. Naravno, kažem, to sve nije nikakva zamena za lekarski pregled, već samo jedna mogućnost da pacijenti na lakši i brži način dođu do određenih informacija. Jasno, web adrese su na ekranu, dakle i za jedno i za drugo. Putem upravo tih sajtova možete doći do bitnih informacija. I samo još da vas pitam, apropo tih novih testova koji ste pomenuli i dijagnostičkih metoda, jesu li i koliko oni recimo kompleksni i skupi? Pa upravo za sad jesu, pošto da kažemo kompanije koje proizvode medicinsku opremu, pogotovo kad se pojavi nešto novo, dosta je skupo, ali mislim da pokazalo se već u praksi da mnogi od ovih testova će u mnogome potisnuti neke testove koje smo do sada koristili ili na neki način i u određenim slučajevima ih zameniti. U pitanju su testovi koji su kraći, komforniji za pacijenta, tako da, da kažem, informacije koje dobijemo prilikom tih ispitivanja su, mislim, podjednako dobre ili u nekim slučajevima nam pružaju neke druge informacije u funkcionisanju sistema za ravnotežu, tako da mislim da će čak neki testovi pomalo da potisnu i zamene ove stare testove koje smo do sada koristili. Jasno, vidjet ćemo se svakako uoči, ali i posle ovog važnog skupa i seminara koji ćete organizovati u aprilu. Nakon toga verujem da ćemo dobiti odgovore na mnoga pitanja. Pa evo, kažem, ovo što smo rekli, ove godine pričamo o dijagnostici. Sad svaki put se trudimo da mi smo, nisam pomenuo, pre 2 godine pravili sličan skup i što smo imali strane predavače. Tad smo malo više stavili akcenat na neke novine u lečenju određenih obolenja sistema za ravnotežu. Tako da to je koliko god uska tema, opet široka i trudimo se da svaki put pokrijemo određeni aspekt. Jasno. Dakle, mnogo više informacija i podataka značajnih za unapređenje ove oblasti trebalo bi da da upravo taj seminar koji će organizovati Udruženje otologa i audiologa Srbije, čiji je predsjednik naš gost, dr. Dušan Pavlović, bio gost današnjeg jutarnjeg programa. Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju.